Assalamualaikum para sobat mania. Selamat datang kembali para penggemar artis jalanan. Don't wanna sleep in. Puncak mudik lebaran diperkirakan pada hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022. You don't do well, I'ma make hella sure that Tentunya semua perusahaan otobus akan serentak berangkat baik siang ataupun malam. Diperkirakan 70-80 unit masuk Sumbar di hari terakhir tersebut. pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Menurut info dari beberapa media sosial dan lainnya, ANS diperkirakan 18 unit untuk keberangkatan siang dan malam. Sedangkan untuk NPM lebih kurang 20 unit. Dan beberapa armada bis lainnya yang tak kalah lebih banyak dari keberangkatan hari biasanya. Never run. So fight and die for the things you know you love. Seperti MPM, Epastar, Sembodo, Transport, Palala dan lain sebagainya. Fight and die for the things you know you. Bayangkan jika bus-bus tersebut pulang kampung secara bersamaan atau konvoy, tentunya kita bisa melihat seperti ada parade bus. Human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalam. This pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.